Jadi sejarah saya ni, saya start simpan emas 2017. 2017, masa tu kawan saya, dia cakap, Syara simpan emas sebab duit ni makin jatuh nilai, dia cakap. So masa tu gaji saya tak banyak lagi. Sekarang pun dah lah terlalu banyak, boleh lah. Tapi masa tu sangat orang cakap kesian lah. Gaji saya starting, sebab saya tak pernah makan gaji. 2 kali saya makan gaji. Masa saya lepas STPM, saya kerja 2 bulan. Lepas tu, lepas habis JMS, saya dapat kerja kontrak 3 bulan. Lepas tu saya tak makan gaji sudah. Buat bisnes lah. Jadi buat bisnes itu pun bukan senang lah. Kan? Kecuali kita buat bisnes yang kita tahu dia punya produk bagus, kan? Dia punya platform bagus. Silau tidak sini. Oh, baru nampak. Okay. So, lepas saya tahu daripada kawan saya, dia cakap, Zara, simpan emas, duit makin habis nilai. Jadi saya pun startlah simpan emas. Tapi saya macam kebanyakan orang start simpan emas dalam keadaan salah faham tentang emas. Salah fahamnya tu apa? Saya mau cerita kesilapan saya supaya tuan-tuan tak buat kesilapan.